Can you give me Дай сюда! Туда дай! Еще не вечер, подожди. Сыграно. Целая игра. Goal for Pelicans White, scored by 42, Arsenal Schoolboy.
Работает на 20 минут. Они так не удаляют. Нет. Chicken. Здесь кто у вас? Ты никто не согласен. Высоко помните. Hey! 7 minutes! Hey!
чем в пасту играть. Надо прямо сюда дать. Да. Молодец, 40. Your first time here! Size hockey game! По-моему, правильно, помочь надо чуть-чуть. Pelicans White, player number 14, Benedict, received a 2-minute penalty for interference.
Одна шайба решила все. Сегодня, да? Батон отскочил, первый на подборе. У вас самое лучшее. Потом, вот здесь.
Agents White and number 35, Mikael Ossavainen, received a 2-minute penalty for cooking. Number 7, South Palazzo, received a 2-minute penalty for cooking.
Vidi come c'era la tua
Давай, 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 давай. Ihan sama. Miten se uskotti? Scored by 79, Marty Pacino, and assisted by number 21, by Bulalina, and number 50, Igor Chernikov.
Не солидно. Взяли бы одну команду, выиграли бы. Одну медаль они уже получили, хватит. Получается, получили по-любому две. Тогда хотя бы не золотую. Я считаю, что
ja finaalmängus mängitakse lisaaeg 5 minutit, puhast aega. 3-3 vastu. In the final game, overtime, 5 minutes and 3-on-3. Ну вот так минутки там. Они культом не пользуются. Да. Давай, вперед! Не, ну пас тоже важен. Вы отдали большинство, они сейчас выйдут, прыгают. Самому. Лешь в угол. Не вздумай бросать эту позицию. Говорят, что ты сделал? Опять отдал. У них она тоже мандражная. А что ты делаешь?
We will start the announcement of the best player. First one is in Team Pelicans White, number 13, Juuso Jääskeläinen. And in Team Vipers, player number 79, Marek Pocinak. Olympia Cup 2018 under 14 age group. Second place, Pelicans. Over here. Второе место. Вчера ты не знал, что получится золото. Ja Pelicansin valmentajatkin pyydän tänne hakemaan palkintoa. Totta kai. First place, Olympia Cup under 14, alla 14-aastaste vanusegrupis Olympia Cupi võitja HC Vipers. Ja täname kõiki osavõtjaid selles vanusegrupis ja tuletame lastevanematele meelde, et teie olete see edasiviiv jõud ja tooge ikka poissi trenni, kutsuge naabrid ka kaasa. Kiitos kaikille osanottajille.
ja vanhemmille, ketkä on pojille mahdollistanut tämän lajin harrastuksen ja viekää aina naapuripojatkin sinne jäälle. Tulee lisää niitä mahtavia elämyksiä ja hetkiä. Järven nädalavahetus siis natuke nooremmat poisid, 2006 ja 2007 syntynyt, nii et tulge ikka Tondiraba jäähalli. Seuraavana viikonloppuna 2006 ja 2007 ikäryhmät Olympiacup-sarjassa. Tulkaa taas katsomaan pelejä. Ja